banag tayo. Hallelujah, Father. In the mighty name of Jesus. Thank you for your word. I so, pag-istanan mi, jay kami nga-gistan, ti pamati, ti biyag, kat kailangan mi, na may pundasyon, ti dating asom. So Father, naornong kami gapukin ka kintisom. Tuloy mo nga i-reveal, kada kami nagdibanbanag, kailangan may maawatan, kada gito'y nga sa tap na ilikasta, tibiyag mi kit karkaro nga ma-improve, karkaro nga prosper. In Jesus' name, Amen. Hallelujah, mapalin nyo tagtugaw. Tatama rin, mapantayo the Word of God. Nga God will do nothing except through His Word. Awan te aramidan ti Diyos, no haan nga babaen iti sauna. Orawan te aramidan ti Diyos, no awan ti sauna. So very important manen na ito'y nga tayo talakayin, tayo adalan. Amen. Kasi datayo no minsan, tikayat tayo kat day bungan jay word. Pero awan ka na tayo jay word. As parigan healing. Ado tikayat na ti maagasan. But saan da karod ka interesado ti word of God, ket no kasjay ti kasasaad, wano yo klase, ti biyag ti maysa, ngagdis-desire nga maagasan, han mo magunod di ay because God will do nothing except through His Word. No agasan da ka by His Word. So nga kailangan, no kahit mo ti healing, aginteresado kay the Word, because the Word is God's medicine for you. Amen. Ado te kayat nga rumang ay by faith or in Christ. But saan daman nga interesado ti Word? Kayat dalang day milyon. Ngamhanda nga agbalin nga millionaire iti Word. Iso nga, unbalance iti biyag da. Handa nga makita dagiyay. And then agree da iti Diyos. Kunada ayan na ngay. Iti ayan na amin gamin diyay, iti word. Awan te aramidan ti Diyos, no awan jay sauna. Amin nga aramidan na through His word. Ado tag desire, the miracle, awan ti information da, awan knowledge da iti word, iti miracle. Isu nga, dagijay iti, kayat ko ay parang kada kayo, tapno jay desirean nyo iti word. No, kayat yo ti umimbag, iti word, ti tarigagayan nyo. Kaiso ti agas ni Apo Diyos. Okay, so, mapantayo dyan. Umuno na, ijay creation. Di panang create ni Apo Diyos ti so amin nga banag. Awan ti create na, nuhaan nga babaan jay sa una. Mapantayo dyan, John, chapter 1. So nga adungay ti umay ditoy, ta madamdamag da dagi testimony, dagiti kakabsat nga mag-agasan, nga agdengdengeg, dapay di agdengdengeg laeng, di naipriyan ditoy, hanga na instant, pero yung tuloy na nga nagdengdengeg. Ket, namingsan, nagtestimony ni Mrs. nga, di goiter na kat naawan.
Amen? Adatoy. So makita yun ay, sabali lang nag-iedad duma, idi. Ngayon ilmay nga kasday matlang. Amen. Ada talon nga nag-testimony, nga nag-guiteran. Okay? You see? Glory to God. So makita yun ay, taludan nga nag-testimony dyan. Adaman ti duwa idi. Kasi manan, agdangdangag dalang ka di message. Bigla na lang nga naawan di ay guiter. Amen. Siyempre no langgag tinaduma di ay met ijay mga gasda. And then umay, ito no na ipriyan nga nahilan, na upay, ta umay lang agpaagas. Haan nga umay, nga mang awat, ijay agas. That's the difference. Adutim umay ditoy, and then nagdengag dati na minsan lang. Katkunadan, amukon jay gospel. Siya ka, may suro-suro. Years, tawen, ngay nadadal ko na ito'y. Umay ka lang, kat mamingsan ka service, kat ambumon. I don't believe in that. Adalang iti basit nga porsyon, nga naawatam ijay-jamain mo. Pero saan mo nga talaga nga mo? Kailangan nga iti, ibabad mo ti sarilim, saan mo talaga maawatan. So ngahaan nga umanay, din ka lang nagdagag na minsan, kat kunam, amukon ti gospel. Kasday gayam. So nga, I encourage you, tutukan nyo ngamin. So nga no, kasi ito manano ko, subsublida manan, nanalpay da manan. Kunakman no, amum. Siyempre no siya ka, nanggag ko na kung na naamuna ka no, the gospel of grace. Idi ko akat umay kat nanalpay. Kaslamanan, inaawit na tilubong. Kat siyempre, no, antayo nga mo ti life of Christ akat. Kuno ni Jesus sa our life at kunakman no amom. Kunakman no naawatam. Ngam kakasjay ti tattao ngamin. Nga tagijay ti hid knowledge. Ngam no umay ka nga talaga ti knowledge kaya po Diyos sa bali. Hallelujah. So nga da kayong umay ditoy, alaan nati weeks, months, year, and uray pa'y 10 years. Samon tol nga talaga maibiyag ti gospel. Gahas sumreta kabayag? Amen. Siyak 35 years kon nga adalan na ito'y. 35 years kon nga born again. Amen? So, I encourage you, de umalangan na minsan, ya. Nakao dagiti ada sakit da, tunuhan da nga nahilan o ilihan sumon, kumukonformi papapananan. Kakasday gamin tinaduma, iso nga, I encourage you, nga value nyo yung Word of God. Okay. So, mabantaon, John chapter 1, beginning verse 1. Let's read that verse. In the beginning, the Word existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. Okay, kita nyo? The verse 3, God created everything through Him. Sino jay? Through Him, the Word. And nothing was created except through Him, through the Word. So, awan ti narami ti Diyos, awan ti create na, nuhan nga babaan jay sa una. So, nga amin nga ramidan ti Diyos, through His Word. By His Word. So, ano,
Kitaan nyo na gito'y, mapantayo Genesis. Trasan tayo. Genesis chapter 1 matlang. So John 1, Genesis 1, verse 1, let's read. Okay? So pinarsuan nga ti Diyos, the heaven and the earth. Verse 2, okay. Verse 3. Okay, kita nyo malande 1 to 3 ti Genesis and 1 to 3 ti John. Ngayon, di verse 3, nagsao ti Diyos. And God said, let there be light. And there was light. Jay sauna tinusar na nga nang create. Suusto ijay dyan. Ngamda jay sauna gayam ditoy, isuda jay word, nga isuda jay naglasag. Ni Jesus. Ta ni Jesus, adda iti Diyos. Adan iti uneg ti Diyos. Han nga iti ruwar ni Apo Diyos sa yan sa una. Amen? Kasken ka, ayan na diya sa iti uneg. Amen? Hallelujah! Han nga inaabay diya sa una. Aday diya ngiwat na. Tadajay uneg na. Amen? So nga di let there be light. Di ko na adda tinuwag. So nga awan tinaaramid nuhaan nga babaan jay sao. Ijay creation pa lang dayay. Hallelujah. Isu nga awan ti aramidan ti Dios no awan jay sao na. When no nuhaan nga babaan jay sao na. Isu nga no kayat na tagaramid ken ka jay sa una pa'y ti umun-una nga ited na king ka. Iso ano nasasadot ka, ijay sa uti Diyos na mismo jay kayat kumanga aramidan ni Lord ken ka. Taan no agaramid ti Diyos jay sa una, iti ibaw na, ti usara na. So nga, kayat na ka nga agasan, pero through His Word. Kaya't nakaparangayan, through His Word. Kaya't nakabalbaliwan, through His Word. Amen. So, no may gatoy, han nga siya tikikitaan nyo nga mga ramid kada kayo jay. Ma-miss you ti miracle you. Ano ti may sa idi nga pastor nga nagkaroon ti sakit. Testimony da ito, testimony ni Binihin. Nagkaroon din sakit yung may sa pastor, katamunan dandani matay. Kat hanay bagbagay yung congregation na, hanay bagbagay yung asawa na. Pero in-invite na ni Binihin because powerful ni Binihin. So napan ni Binihin ni church na. Kat tikayat na jay pastor, ni Binihin iti mangilian sa kanya na, tapno maagasan. Pero nagpipreach ni Binihin, nag-work ni Apo Diyos. Nga kuna ni Apo Diyos iti pastor, aging gana nga ni Binihin ti kikitaem han nga umay jay miracle mo. So aging gana kikita na ni Binihin, numaidalan ni Binihin, nga agturong kanya na tayo na panailihan, awan lata. Nga magtimtimak ni Apo Diyos, saging gana nga ni Binihin, tikikitaam nga manghilkin ka, ang kamahilan. So, yung gana isursurwan, ti Holy Spirit, jay ipipreach na nga Jesus, tikitam, kindenggam.
Isungay di inikatan na jay tao, na jay focus na kinibinihin, kini Jesus and kini word, tinagpukusan na instant nga nagasan, hanpay nga inlihan sa nibinihin. You see that? Isu nga, ado dito itikas because lack of information, lack of teaching, nagdi umaig paagas, nga minsan, siyak tagikitaan da to heal them. Mabalin nga siyak tagilihans, but dapat na bilibam ni Apo Diyos by His Word. Amen? So magita yung iti creation, tinusar ni Apo Diyos nga nang create iti amin, kas na isurat iti John, jay word nga logos. Surat jay ni Jesus. Amen. Sana ko na the verse 14 ni John was made flesh. Dadjay nga inosar ni Father God nga nang create iti aming nga banag iso dyan naglasag nga sao iso ni Jesus. Amen. Iso nga ni Jesus nga word ti power of God nga garamid iti amin nga banag. Without the word, without Jesus, awan ti aramidan ti Dios. Amen? Okay na. So, mabantayo ti healing. Kitaan tayo jay Salmo 107 verse 20. So nga ti ayatan niyo jay word. Nag-interesado kayo ti word. Amon niyo jay word. Para kada kayo. Hallelujah. So ano apay kanya kas margan, ilablaban ko, I am healed. So, naaga-agasan na ka, nagijay nagsasarunong attack, the enemy. Why? Because of the word. Nga naamwak about Christ. Amen. So, latat ipapight ko every day of my life because the word is more than enough for me. So, mabanda yun yung verse 20. 107, verse 20. About healing, ipakita tayo na doy. Healing, numang agas ti Diyos, ibaon na dyan yung word. Tinaduma, by His command. Pero kadagitoy nga translation, ESV, King James, NIV, NLT, He sent. Tinausar, hanga by His command. Amen. Sige, verse 20. Okay? So makita yun dyan. He sent out His word and healed them. Atrasan tayo mga di verse 19. Okay. They cried out and their trouble in mawag na iti Diyos. And He saved them from their distress. So makita yun dyan. Insalakan na isuda. Pero tingkas sana gayam nga mga isalakan, He sent out. In baon na jay sa una, He sent out His word and healed them. So nga oray permiti problema, permiti negative nga situation mo, oray pukaw ka nga umawag kini Apo Diyos, jay sa una lata, ti usarena to save you. Hangari amumet kasasaad ko.
Amo kawan mailingad ken ka. Amom dagitoy. Amo na. Makitkitam wun. Makitkitam nga awan kanek. Makitkitam nga aduti ut-ut. Wun o marikrik nampay kitdi. Okay. Yes. But this is my word. Itad ko kayong kada ito'y saok. Danggam jay preaching. Basaam jay saok. Meditate my word. Receive my word. Amen. Saan nga na day kay raso-rason? Manangaasi ka. Awan iti. Nailingad ken ka. Uwan. Ngam now, umayon ti Diyos to save you. Here is my word. Mas asyanakin ka, so this is my word. Mas asyana kung tamatal-talimudaw kan, this is my word. Amen. Si kalatamat, may katkuman ito'y talimudaw ko, this is my word. Resibam na ito'y saok, tumaram, tamay kati ulaw mo, talimudaw mo. As jay ni Apo Diyos. He sent His word and healed them. Kat sino mananda ito'y nga word, kanang agas ka na ito ni Jesus, by His stripes, we are healed. Isulang jay sao nga naglasag, tinasugsugat for your healing, for your health. So nga inbaon na ni Jesus to heal you. So nga, focus ka i-the word nga ni Jesus, taisunat tinang i-work out ti healing mo. So nga, ibagbagak, awan ti timek, jay stripes. Pero the message of His stripes, you are healed. Ngamhanga nagpukaw jay stripes. Di, nasaplit ni Jesus, hanga kunanda jay sugat na. Maagason kayo, awan te kastay nga timek na. Pero jay pain, nga narik na ni Jesus, jay idi nagsakit, jay bagina din nasapsaplit, bayad jay lunod tilinteg nga sakit. So nabayadanan jay sakit mo, that's the word of God for you. Jay ti amwem, because the jay word. Amen. Jay kang mahilan. He sent His word. Sino tinbaon na nga sa una? Ni Jesus. Isu nga, kini Jesus nga kitaam. Jay healing mo. Amwem, noan niya ti message ni Jesus. Ken ka. Kanayon ko ay bagbagada dyan. The message of God about Christ, ti confirm the Holy Spirit. Because ni Jesus the word, iso ano niya message about Christ, iso ti healing mo. So ti medicine mo. Kaya kayo gaming ag-focus. Hanga jay symptoms ti papanunutan niyo. Di talaga mangi-work out ti faith kastoy. Uray adda ti symptoms, uray adda pain, jay word lata ti bilibem. I believe, kunam lata jay word, I am healed. Santo, kailangan nga jay kunam nga pamati, now. I am healed now. Tano ko na, adan to siguro tsimpo nga maaghasanak. That is hope. Haan nga faith di ay, ti bagbaga ti word of God, nga mangyari
jay faith. Iso nga no, iti panunot mo pa lang, apay nga ta mag-ikat tayo simptomas, adan to siguro, hanggang bibiyag ti faith. Tati faith, patyumon nga adan, jay banag, nga di mo pa'y nakita. Hebrews 11 verse 1. So nga kaniyak, I believe I have now my health. Because in workout ni Jesus, adan kanyak ni Jesus nga word nga nang i-work out by His stripes. So I have now my healing, my health. Nag-iyan dito'y body in the spirit. So I am healed and healthy now. Wala da marikriknak nga symptoms. Because jay word ti inyag ti Dios for my health. So tumarek niyay by faith. Ngamno ko nam nga umay to siguro. Awan hope diyay. So nga ado nagidagkon ko na I believe na matiak pero tidagdag ganda jay timak tibagi. Amoy gamin ada ti talo nga parts ti kinatao tayo. Number 1 is our spirit. And then our soul, mind, will, and emotion. And our body, 5 senses. Titimak ti body, isujay 5 senses. Nga unrenewed. Jay pain. Timak ti bagi. Symptoms. Pero titimak ti spirit, the word. Tatibiyag jay spirit, jay word. Amen. Ano kayo sursuro daya ka na kayo di past days, past years, the ministry. Nga, no sa dino tinaggapwam, ijay ka nga mangan. Jay bagi nga naggapo ti tapok, mangan, jay i-produce ti tapok. Jay sida, nga na-create, ijay danom, mangan, jay adda ijay danom. Jay tatilo. Jay spirit, nga naggapoy ti Diyos, mangan, kene Apo Diyos. So nga jay spirit mo, tibiyag na Word of God. Kat ijay tayan ti healing. Tapno apiktara na your soul and body. Okay na? So mabanta yun di Proverbs 4, verse 20 to 22. So nga dinaduma naglakat ti healing kadakwada because receive the Word of God. Pero dinaduma nagrigat tatikayat na nga paikat jay symptoms. Nga awan kadakwada jay word. Verse 20. Okay. Listen carefully. So namamisan ito diya kukutak nga listen carefully. Nagdangag kayo nga nalaing. Verse 21. Don't lose sight of it. Let them penetrate deep in your heart. Okay, tanyo, let them penetrate deep into your heart. Don't lose sight of them. It's a word. Pati matam. Kanayo nang akikitan. It's a word. Pati ngiwat mo. Kanayo nang isaw-sawang. Kat by amag penetrate. Ijay puso. Ano tayo nagdangag agpaiso. Hangan na penetrate the heart na. Awan pa lang ti life ijay. Agbalin nga life the word, no, mapanan the spirit mon. Amen. No, agpenetrate the spirit mon, agbalin nga life. Rumbaran the power na. Hallelujah. So ano ito iti advice?
Amen. Ano tagdangdangag gamsangan na penetrate their heart. Verse 22, dito yan. You see? For they bring life to those who find them. Life. So nga ni Jesus, nga word, isuti life and light of men. John 1:4. Amen. Okay? And healing to their whole body. From head to foot. All over your body. Word ti healing. Sakit ti saka, word. Ti medicine. Tinaduma, health to all their flesh. Amen. Sakit ti mata, sakit iti tulang, sakit ti muscle, sakit ti lungs, heart, brain. Kung ano nga ron dito'y, healing to their whole body. The Word. So nga na dyan, hindi ka na, hindi na isruwa ka ron, paralyzed. In Jesus' name. In Christ, by His stripes, He is the Word. He is my healing. He is my medicine. He is my health. So na, agasan na kijan. In matakma na dito the enemy, so in Christ, I am healed. By His stripes, I am healed. Nagasan man din. So in matakma na dito tiyan, in Christ, I am healed. By His stripes, I am healed. Nagasan man din. Nagdanom ti lungs ko, tajibaran, in Christ, I am healed. By His stripes, I am healed. Paraso naman ang atakan ti mata, in Christ, I am healed. Awan ti agas ko nga na dumay, jay lata. Tada ito'y ti agas for your whole body. Hanyo ko kunang ada tinarigrigat, dito'y word nga agasan. Ti ayan na de jay narigrigat ijay mind mo to accept. No panatang nanaknaka nga i-accept mo nga maagasan. Pero pas in bagadan nga cancer, kasla narigat, jay mind mo ti mga aramid jay, because the word, the same jay panatang ken jay cancer, ken nyapay nga klase ti sakit, ken ay Jesus. Ti panunot mo ti mga araramid, kabutin bagada nga cancer, kunam nga narigat, ngamno ni Apo Diyos, the word, kasano kinarigat ti panatang the same, the cancer. Ngamno, kurang ka ti information ka na gitoy, isungahan ka mahihilan, takunamon nga narigat. That's your fault. Because the word is available at any time. So ano mangagas ti Diyos by His word? Through the gospel. Woo! Iso nga, kailangan iti information. Kailangan ti teaching. Iso nga, di ka nga interesado. Basa ka gamin di Bible mo, meditate ka, agkararag ka nga, ipakaawat ni Lord. Amen. Para sa inyo, nga liwayan kasparingan ti Word of God. And then umay ka na kayo ti trouble. Kurang nga ibayad yu, din pordiyan yu. Karo na pan kan ti hospital. Wala na. Ako ipabawal ti hospital, pero mahal ang bayad.
May libre naman na very powerful. Amen! Tilaang sadot mo, ti kalabanam. Because that is not from God. Ti sadot mo lang ag-meditate kinagdengag, ti problema. Kaan ko mga problema na because God is greater than kinasadot. So na dati gapuna kanyak, napatag-unay kanyak ti word. Because adon tinang isalakana na kanyak. So nga, tinaibagak na nabalabas, ikanyo uray ko ma 8 hours. The Word of God, the everyday. Kasum na 8 hours. Kastoy 24 hours, iti 1 day, kung nada. 24/7, kung nada dua. Now, divide it into 3, 8. 8 hours kang agtrabaho. Ada 8 hours nga panaturog mo no kayat mo. And 8 hours can the Lord. Da kayo dea, takanyak, mabalin pa iti 24 hours, ngayon ko nung maminsan. Pero da kayong agtartrabaho neta, da kayo iti trading post, da kayong agargardin, da kayong agbusiness. Ngam, ito yung gamin amin day business yo, day oras yo, awan ti oras yo ditoy, pagkatapos in matak ti enemy, awan isang gam, because He sent His word and saved them, healed them. Hindi kasalungay. Awan ton iti pangsanggam, awan ti ilaban mo. And once ngayon matak ti enemy, katnapan kay ti hospital nga kunak, nangina ti bayad. Ada PhilHealth, pastor, kunayo siguro. Adula tagasus mo yan. Handa ka sagutan, iti hospital, sagutan da. Ngayon inal daw nga, kankanom iti balayo. Are you getting something? Ada ba malalay dito bagbagak? So nga siya pukusak na lang ni Apo Diyos because kaniya na kag-prospera. Kaniya na nga masaybak through His word. Amen? Sumabanda yung prosperity. No kaya taka parang ayon di Diyos, tibaon na jay sa una. So nga doon ti bagsak ti biyag na because madida ti Word of God. Okay, mapantay yung Isaiah 55 verse 10 and 11. So nga ibaga-baga, anak kayo. Kasi nag-experience ko iti biyag. No kaanak nga agrugayam. Possible namang shortcut ti enemy. Tinaduma kunada. No chimbom. No haan. Anak ka mamati jay. Tani Lord, kunada my people are being destroyed because of lack of knowledge. Because they don't know me. Kunahan na iti Hosea 4:6. So, urayhan mo nga chimpo, possible nga ba-destroy ka because lack of knowledge. No sino ti Diyos mo. Amen. So nga, ada din nakasiring ko kunana, no de pastor, kat natay. Na natay ti sakit, conforme natay na. Ison ti chimpo na di ay. Iso ti inkadang ti apo. Ay, pada seman nga i-research. No inkadang amin ti apo na ita. So namaminsan because ti kurang ti panakaam mo, intayo approvan di ay. Pero adamat ti nag-preach ni T.L. Osborne. Kunana, no sakit ti mang pataykin ka, that's not your time.
So you need to pray and resist that sickness. Yung gana nga maagasan ka sa kanto agawin. Ano nga mabalin nga ti sakit, timang tulong king ka nga mapan iti heaven. Kuna namot, so na jay tinang-dengdengak, wow. Nagiti apostle, kuna na piman. Awan kadakwada, tinatay ti sakit. Pinatay na isuda, malaksik kini John. Tay jay di na ituding kadakwada. Pero no sakit timang patay, ano kailangan ti sakit nga tumulong king ka nga mapan iti langit. So resistaram, taingga na nga grak-raking chair ka. Tas amoy baga, I'll go ahead. Ngun una akon. Kasjay kano. So nga kanya na, kasjay. Dakinit hagin, kasjay. Ano ti preacher nga kasjay? Hindi agtugaw dan. Sige Kung nanay di pamilya na, tao mo una akon. Mag-aasam. Ang aday, bari-bari-bar dyan mata na, tinulungan ni Satanas, tapno mapanjay langit. Ilinanggag ko rin dyan, oh my Lord! Kung kunakmat kinihapo Diyos. Kailangan mo't nga maawatan dyan na awatan na dito yung tao. Amen? Dati oras lang narigat mo, ma-accept, no damo ka. Sige man para sa mga istadian na ibagbaga na. Ang ano dyan, sobramat na ita. Ni Elisha ngay, nga natay ti sakit. Hang kami nga dyan piman. Ti kitaam dyan better covenant nga kuna na piman dyan New Testament. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Woo! Amoy mat nga ti sakit, bunga jay sin, nga natawid tayo piman kini Adan. In-explain na rin. Kat no bunga ti basol, ti sakit, haan nga ron nga kayat ni Apo Diyos, nga jay sakit, itimang patayken ka. Tahana kayat nga jay basol, bungan ti basol, itimang destroy. Ti kayat na ni Jesus, ti mangalaking ka, iti chimpong. Ket no ni Jesus, ti mangalaking ka, handa ka nga ikan ti cancer, sada ka alan. So, the right na ijay, may isa nga puntusen. In-explain na ba iti na duma? Nga point. So, kumbinsido ak ijay. Amen. Kasi gamin ti word, biman, examinam. Ang adadjay, conformity, bilbilibam. Okay, verse 10 and 11. Okay. The jay rain jay rain, the purpose the rain and snow come down from the heavens and stay on the ground to water the earth. Ano nga purpose? To water the earth. To water the ground. And, anya ti parwaran da jay rain and snow? Because the grain to grow. Producing seed for the farmer and bread for the hungry. That the purpose ti rain and snow. Amen? So, iyak na iti panagrangay ti daga. Amen.
Sana ko na, verse 11. Sige, basa. IDNLD. Ayan. Kahit mo tag-prosper. Tibaon na ken ka mag-prosper. Jay word tag-prosper, mag-prosper, jay word, jay nakaibaunana. No jay naitudo parang ayon na tinaga, taysot na kaibaunana, jay word met parang ayon na jay nakaibaunana. Kat ag-prosper, agbaligi jay word, ijay nakaibaunana. Sino nakaibaunan ti sao? Datayo. Nga tao, ijay puso. Dito ijay baga-baga na hangag subli, ti sao ti Diyos, ngawan inaramid na, kiniapo Diyos. So kitaan nyo ba't ni Jesus nga word, din may dito'y nag-prosper, iso na dyan nakaibaw na. Naibaon nga matay day cross, nag-prosper. Naibaon nga mang-agas sa sakit, mang-bayad ti sakit, nag-prosper. Naibaon nga matay kat agungar, nag-prosper. Tinagsubli kini amana, inaramid na amin nga nakaibaw na. The Jeje word. Isu nga naibaon, Jay word, para ka na tayo. Ijay puso tayo. Tapno parang ayon na jay pusom ti adu nga bread. Blessing. So nga din may ni Jesus as a word, inyag na ti blessing. Karadag yun na ito'y Lord, kaya't ko nga makita na ito'y and my spirit. Tano'y jay ulom lang, into no umay jay kay aplaya na, awang kay kayam. Titunay nga kinamo ti Word of God, may apply mo, ijay time nga kailangan. Amen? So ti prosperity, jay sao ti Diyos. Iti inbaon na, ket completion the word dyan nakaibaon na. Jeremiah 1:12, sipsiputak ti saok, tapno tong palak isula. So nga sipsiputa na, dagiti work out ni Jesus, tay patungpal na idebang believe, jay puso nga bang receive, ta naibaon ti word, para jay puson ti tao, nga mang believe. Ket gaputa na ibaon isu na nga mang parang ay ag-prosper ijay pusom. Na ibaon nga mang heal, ag-prosper ijay bagim. Taawan ti mintis, awan iti failure ti word. Ag-prosper, ag-prosper ijay nakaibaonana. Kat na tayo nga rin nakaibaonan ti sao. Hallelujah. So nga kanyak pa, dito tamok no, apay nga, I know ngag-prosperak. I know nga rumang ayak, even material things. Why? I have the word. Anak agtatrust di sarili nga kakayahan. Agtatrust sa kay word nga mang-produce kanyak ti kakayahan to become wealthy on this earth. So agtrasak manan kanya na in my health. Agtrasak kanya na nga kaya natin mang-create, mang-recreate, kadagijay na damage in my life. Because isu natin ang create, iti heaven and earth. Awan tina-create, nuhaan nga by His Word. So by His Word, kaya na nga i-recreate ti lungs. Kaya na nga i-recreate ti bones.
Kaya na nga i-create iti mindset nga naggapu iti heaven. Hallelujah. So nga dagito iti kailangan nyo nga makita iti word. Tapno ayatan nyo ti word. No mga ramid ti Diyos, awan ti arambida na, no kaan nga babanjay sa ura. So nga if you don't have the word, don't expect nga da mangyari di biyag mo kinaya po Diyos. Because no kaya't mo nga da mangyari ken ka, receive mo the word. He sent His word and saved them, healed them. Amen? Naala yun? So nga da kayo, oray youth, o being, pabakat, lalakay, parehas tayo amin, we need the word. Ano ko na pipiyapay na kayo, tama babalasang, mabaro kayo pa lang, pero may problema na kita. Pero may problema di babaro, babalasang. Handa mo ng mga asawa na unuhan. Handa makapilin o sino. Nagano problema na. Kastamat lang na tayo. Iso nga amin tayo. Amin nga libel ti biyag. Kailangan tayo ti word. We need miracle. We need salvation. We need prosperity. We need healing. And that's the word. Amen? Tuloy ko ito. Ito na mamingsan. Hallelujah. So I encourage you, pray, nga ma-reveal ka na kayo the Word of God, gumagat kayo the Word of God. Nung masatsarot kayo, you need to pray, Lord, kaya't kong gumagat ti Psalm. Kaya't kong ikak ti importansya ti Psalm in my life. Nagijay ti kararagyo. Amen? So tumakder tayo manan. Hallelujah. Urabahaya. Indalabahaya robose. Indarabahaya. Come on, just pray. Ide personal nga kararagyo. Ibagayo ka ni Lord, I need your word. Bisinendak ti saom. Dagijay, sige. Da kayo't may kararag. Come on, let's pray. Urabahaya. Indalabahaya roboseka. Indarabahaya robosaka. Indalabahaya robose. Hallelujah, hallelujah. Come on, pray in the Spirit. Pray in tongues. Iarabahanda. Dagidawan is speaking in tongues na, just pray. Ito mawatan ka sao. Come on. Iarabaha, iarabah. Siki. Indalalalalabaha, iarabasaka. Father, in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. We need your word. We need your word, the Lord Jesus. The message about Christ. Hallelujah. Thank you for sending your word. Sending Jesus for us. To bless us. To save us. To heal us. To prosper us. Oh, hallelujah, damin ti saom dagitoy. Father God, agwo-work kay ti saom. Agwo-work ka kadagidjay nga message in Christ. So bisinam da kami ti saom. Pakita mo na ito ti number 1. Itibiyag mi. Tapno maka-work ti Holy Ghost nga nagbabalay kada kami. Tawan they confirm the Holy Spirit no hala nga jay saom nga biliban mi nga penetrate in jay heart mi. Oy, pakita mo kadagid jay kadagitoy nga congregation. Pakita dagitoy nga kina powerful iti saom. Kina-importante di saom.
When, O Father God, we believe, your mercy endureth forever, your love and grace. Pero agwo-work kay di saom. Han mo mabalin ngay bypass ti saom. Han mo mabalin nga kontrahan ti saom matlang about Christ. So ngay pakita nga, kailangan mi dagitoy nga saom. Iyarabahay yarabose. Nga dapat pateg ng balitok. Dapat pateg ng dagitoy nga na-create. Iyarabahay yarabose. Undalabahay yarabose. Father God, dawatan me by the power of your Spirit. Dagitoy nga spiritual things nga may reveal. Dawatan me ti desire. Ngagtao ti Holy Spirit. Ngag-desire ka dagitoy nga word. Iti puso mi. O impart mo dagitoy nga desire. Iti biyag mi tapno iti kastay kan mi ti importansya. Urabahaya rabase. Yen dalalalabasak. Ado ti masaksakit o ama nga Diyos. Nga mamumihan ka makagaraw. Aging ganahan na i-receive ti saom. Ado dagijay nga kakaasi ti biyag na. Ngahan ngagpa-prosper. Ngam kailangan na di saom. Ado dagijay ngahan ngagti-change. Gaputa kailangan na di saom. Now, Father, may be preach na ito'y tapno di kasta makita mi. Dagito'y nga message. Ijay bihag mi. Iyarabahaya. Oh, touch our spirit, soul, and body. We are spirit being. Nga nawan di som. Matay kami di spiritual. Because still life me in the spirit ket spiritual. Sikaw Dios. Tinagtaudan ti spirit mi, isungag biyag kami ken ka. O rabahayar. Sa gina mo na nagitoy nga youth, young adult, na kami natangan, tapno ilikas sa amin kami, agtarigagay kami karigitoy. Tawan gayam ti aramidam, no one day saom. I want they confirm the Holy Spirit. No one day saom. So thank you. Ngayon reveal mo na ito itap na likasta. Jay saom. Kat ipatag me. I-meditate me. Believe on me. Thank you, Father, karituing in mind. Nga nanggaganda na ito'y. Tapno ijay saom. Ngag-focus na. Salamat, Lord. Iti miracle nga mangyari, iti biyag na, into nag-penetrate, dahito yan iti puso na. Amin kami, O Diyos. Dahito iti desire me. In Jesus' name, Amen. Praise God.